Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахтын саламы, ырайымы, берекети баарыбызга болсун. Күч кудурет Аллахка таандык жана Аллахтан болот. Жалля жалалуху ва жалля ша'нуху. Урматтуу достор, Ахунжан Исмаил YouTube каналында Устат Шакирт долбоорунун алкагында Муаллим Сани китебинен Нөлдөн Куран окуйбуз аттуу сабактардын бүгүн 6-чы сабагы. Устаз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sözümdü, mehrimdü, ırayımdü Allah Taala'nın atı menen başlayman. Biz sabagımızga girişersek ya tamgasına geldik. Buga çeyin nun tamgasını alganбыз. Bugünkü sabagımız ya. Başlayıverelim, men aytam, siz qaytalaysiz. Ya, Я, yi, И, yu, Ю, ey, Ай, ey. Ай, Yaxşı. Ey, mu. Ай, Му, Yaxşı. Yani özünü ayttınız da. М, Ey mu. Ай, Му, Go şu yerde ey mu deb yani biraz titredi. М, Ey mu. Yes. М, Ey mu. Ай, Му, Yaxşı. Zeytu. Зайту, Sizdeki no teniz toğa biraz okşaşıp ketip atat da. М, Жақындап ketip atat. Biraz niçkerak aytasız. Zeytu. Зайту, Zeytu. Зайту, Em жақсы ол. Zeytu deseniz biraz toğa жақындап ketip. М, Şular qarab qo'yasiz. Maytu. Майту, Yaxshi. Maytu. Майту, Ra'yu. Рa'ю, Ra'yu. Ra'ю, Ronda biraz zorlar. Ra'yu. Ra'yu, Ramyu. Ром'ю, Ramyu. Ром'ю, Yemen. Yemen, Yaxshi. Yemen. Yemen, Maryam. Meryem, Tagı dedi. O'zingiz ro'da tushunchayib ketadi. Maryam deb. М, Maryam. Meryem. Yaxshi. Нол ооз чүнчүйгөнү тамгалардын туура чыгышына түздөн түз таасир этеби ошондо? Түздөн түз таасир. Биз айттык эле го, ооз качан чүнчөйт? Вау менен домма даган. Калган баардык тамгаларга бул ооздун эки эриндин тиешеси жок да. М, Чүнчүгөнгө тиешеси жок. Ошого оозуңузга да көңүл буруп коесуз. Майзар. Майзар, Заур деп атасыз. М, Майзар. Майзар, Заур. М, Майзар. Майзар, Yaxshi. Mayman. Майман, Mayman. Майман, Ayman. Ayman, Ayman. Ayman, Amrayni. Amrayni, Amrayni. Amrayni, Zaytayni. Zaytayni, Zaytayni. Zaytayni, Aymayni. Aymayni, Aymayni. Aymayni, Yaxshi. Maytayni. Maytayni, Maytayni. Maytayni. Allah razı olsun damla. Алла сизден разы болсун, устаз. Урматтуу достор, биз 6-чы сабакта я тамгасын алдык. Иншалла сиздер эгерде бул эле сабакты көрүп калган болсоңуздар, мындан алдыңкы сабактарды дагы сөзсүз көрүүңүздөрдү сунуштайм. Кимде ким ушул сабактарда суроолор жарала турган болсо, тамгаларды окууда, айтууда, ал сурооңуздарды сөзсүз ушул сабактын астыга комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Биз устаздан жооп алып беребиз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.